So today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 14, the story of King Vena, text number 17. Tā šodien lasām Srimad Bhagavatam 4. dziedājumu 14. nodaļu stāsts par valdnieku Vēnu 17. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Rajan Asadhu Amatyebhya Shoda Adibhya Praja Nripa Rakshan Yata Balim Grinan Iha Pretya Cha Modite Rajan Savatmebhyash Charadibhya Prajanripa Rakshan Yata Balim Grinhan Iha Pretya Chamodate Rajan Savyamatmyebhyash Charadibhya Prajanripa Rakshan Yata Balim Grinhan Iha Pretya Chamodate Rajan, O King, Ak valdniek, Asadu, mischievous, blēdīgs, Amatyebhya, from ministers, no ministriem, Chada Adibhya, from thieves and rogues, no zagļiem un blēžiem, Praja, the citizens, pilsoņi, Nripa, the king, valdnieks, Rakshan, protecting, aizsargājošs, Yata, accordingly as, tam atbilstoši, Balim, taxes, nodokļi, Gridnan, accepting, pieņemt Iha, in this world, šajā pasaulē, Pretya, after death, pēc nāves, Cha, also, arī Modite, enjoys. bauda. Translation and purport by Srila Prabhupada. The saintly persons continued. When the king protects the citizens from the disturbances of mischievous ministers, as well as from thieves and rogues, he can, by virtue of such pious activities, accept taxes given by his subjects. Thus, a pious king can certainly enjoy himself in this world as well as in the life after death. Purport. The duty of a pious king is described very nicely in this verse. His first and foremost duty is to give protection to the citizens from thieves and rogues as well as from ministers who are no better than thieves and rogues. Formerly, ministers were appointed by the king and were not elected. Consequently, if the king was not very pious or strict, the ministers would become thieves and rogues and exploit the innocent citizens. It is the king's duty to see that there is no increase of thieves and rogues either in the government secretariat or in the departments of public affairs. If a king cannot give protection to citizens from thieves and rogues, both in the government service and in public affairs, he has no right to exact taxes from them. In other words, the king or the government that taxes
can levy taxes from the citizens only if the king or government is able to give protection to the citizens from thieves and rogues. In the 12th canto of Srimad Bhagavatam, 12.142, there is a description of these thieves and rogues in government service, as stated, Prajaste Bhaksha Yashanti Macha Rajanya Rupinaha. These proud mlechas, persons who were less than Shudras, representing themselves as kings, will tyrannize their subjects, and their subjects, on the other hand, will cultivate the most vicious practices. Thus, practicing evil habits and behaving foolishly, the subjects will be like their rulers. The idea is that in the democratic days of Kali Yuga, the general population will fall down to the standard of Shudras, as stated, Kalau Shudra Sambhavaha. Practically the whole population of the world will be Shudra. A Shudra is a fourth-class man who is only fit to work for the three higher social castes. Being fourth-class men, Shudras are not very intelligent. Since the population has fallen in these democratic days, they can only elect a person in their category, but a government cannot run very well when it is run by Shudras. The second class of men, known as Kshatriyas, are especially meant for governing a country under the direction of saintly persons, Brahmanas, who are supposed to be very intelligent. In other ages, in Satya Yuga, Treta Yuga, and Dwapara Yuga, the general populace was not so degraded, and the head of government was never elected. The king was the supreme executive personality, and if he caught any ministers stealing like thieves and rogues, he would at once have them killed or dismissed from service. As it was the duty of the king to kill thieves and rogues, it was similarly his duty to immediately kill dishonest ministers in government service. By such strict vigilance, the king can run the government very well, and the citizens will be happy to have such a king. Conclusion is that unless the king is perfectly able to give protection to the citizens from rogues and thieves, he has no right to levy taxes from the citizens for his own sense gratification. However, if he gives all protection to the citizens and levies taxes on them, he can live very happily and peacefully in this life. At the end of this life, he is elevated to the heavenly kingdom or even to the Vaikunthas, where he will be happy in all respects. Tulkojums. Šīs svētās personības turpinājumi, kad valdnieks aizsargā savus pavalsniekus no satraukumiem, ko rada blēdīgi ministri, kā arī no satraukumiem, ko rada zagļi un blēži, viņš drīkst, pateicoties šīm likumīgajām darbībām, saņemt nodokļus, ko maksā pavalsnieki. Tādējādi dievbijīgs valdnieks var pilnīgi noteikti baudīt kā šajā pasaulē, tā arī pēc nāvis. Skaidrojums. Šajā pantā ļoti labi ir aprakstīts dievbijīga valdnieka pienākums. Viņa pirmais un galvenais pienākums ir sniegt aizsardzību pilsoņiem no zagļiem un blēžiem, kā arī no ministriem, kas nav labāki par zagļiem un blēžiem. Agrāk ministrus iecēla valdnieks, un tie netika ievēlēti. Līdz ar to, ja valdnieks nebija ļoti dievbijīgs vai stingrs, ministri varēja kļūt par zagļiem un blēžiem un izmantot nevainīgus pilsoņus savās interesēs. Tas ir valdnieka pienākums raudzīties, lai ne valdības sekretariātā, ne arī valsts lietu departamentā nepieaugtu zagļu un blēžu skaits. Ja valdnieks nevar aizsargāt savus pilsoņus no zagļiem un blēžiem, kā valdības dienestā, tā sabiedriskajās lietās, tad viņam nav tiesība iekasēt no tiem nodokļus. Citiem vārdiem sakot, valdnieks vai valdība drīkst iekasēt nodokļus no pilsoņiem tikai tad, ja valdnieks vai valdība spēj aizsargāt pilsoņus no zagļiem un blēžiem. Šrīmad Bhagavatam 12. dziedājumā 12.1.42 ir apraksts par šiem zagļiem un blēžiem, kas ir valsts dienestā. Kā norādīts, Prajaste Bhakshyayanti Mlechhara Janya Rūpinaha. Šie lepnie mlečkas, personas, kas ir zemāki nekā šūdras, uzdodamies par valdniekiem, tiranizēs savus padotos un savukārt viņu padotie attīstīs sevī visnetikumīgākās rīcības. Tādējādi, praktizējot sliktus ieradumus un muļķīgi uzvedoties, padotie būs tādi pat kā viņu valdnieki. Tā doma te ir tāda, ka tad, kad Kali Jugā iestājās demokrātijas laiks,
Vispārējais iedzīvotāju apziņas līmenis nolaidīsies līdz šudras standartiem. Kā norādīts, ka lau šudrā sambhavahā praktiski visas pasaules iedzīvotāji būs šūdras. Šūdra ir 4. līmeņa cilvēks, kurš ir tikai piemērots strādāt 3 sociāli augstāk stāvošo kastu labā. Būdami 4. līmeņa cilvēki, šudras nav ļoti saprātīgi. Tā kā iedzīvotāju apziņas līmenis ir krities šajā demokrātijas laikmetā, tad viņi var ievēlēt cilvēku tikai no sava vidus, bet valdība nevar ļoti labi darboties, ja to vada šūdras. 2. līmeņa cilvēki, ko sauc par kšatrijiem, ir īpaši paredzēti tam, lai pārvaldītu valsti svētu cilvēku brahmanu vadībā, kam savukārt ir jābūt ļoti gudriem. Citos laikmetos, Satja jūgā, Tretī jūgā un Dvāpara jūgā, iedzīvotāji nebija tik degradējušies, un valdības galva nekad netika ievēlēts. Valdnieks bija augstākā izpildvaras personība, un ja viņš pieķēra kādus ministrus zādzībās, tad viņš uzreiz tos lika nogalināt vai atlaida no dienesta. Tāpat kā valdnieka pienākums bija nogalināt zagļus un neliešus, tāpat tas bija viņa pienākums nekavējoties nogalināt negodīgus ministrus valsts dienestā. Ar šādu stingru modrību valdnieks varēja vadīt valdību ļoti labi, un iedzīvotāji bija laimīgi, ka viņiem bija šāds valdnieks. Secinājums ir tāds, ka tik ilgi, kamēr valdnieks nav spējīgs nodrošināt saviem pilsoņiem aizsardzību no ļaundariem un zagļiem, viņam nav tiesība iekasēt no pilsoņiem nodokļus savu maņu apmierināšanai. Tomēr, ja viņš nodrošina aizsardzību pilsoņiem un uzliek tiem nodokļus, viņš var dzīvot ļoti laimīgi un mierīgi šajā dzīvē un tās beigās pacelties uz debesu valstību vai pat uz Vaikundhām, kur viņš būs laimīgs visādā ziņā. So, just see how responsible were the leaders. Paraugieties, cik atbildīgi bija līderi. They wouldn't tolerate any nonsense even from their own ministers. Viņi nepacieta nekādas neiedzības pat no saviem ministriem. Even to the point they would kill their minister if the minister was not a proper minister. Un ja ministrs nebija atbilstošs ministrs, viņi varēja to pat nogalināt. Where do we find such political leaders today? Un kur mēs varam atrast šādus politiskos līderus šodien? Today it's described the modern day leaders are man-eating rakshasas. Tiek teikts, ka šī laika līderi ir gaļasēdāji rakšasi. They are exploiting the citizens like anything. Un viņi tikai izmanto savus pilsoņus. They have no good qualities. Viņiem nav labu īpašību. And because the leaders are such rotten, poor examples of what it means to be a human being, un ja jau līderi ir tādi sapuvuši būtnes, tad degradējušās, tad ko tad tas nozīmē būt cilvēkam? The people in general are degraded to the lowest standard. Tas nozīmē, ka cilvēki kopumā ir degradējušies līdz zemākajam standartam. It is a very, very sad day. Un tā ir ļoti skumja diena. So now we are waiting the happy days of Bhagavad Dharma. Un tagad mēs gaidām Bhagavad Dharmas laimīgās dienas. When we can once again have proper leadership in the world. Kad mums atkal būs pareiza pārvaldība šajā pasaulē. This is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Un tā ir Sri Chaitanya Mahaprabhu žēlastība. He has inaugurated this Sankirtan movement 500 years ago in Bengal. Viņš ir devis sākumu šim Sankirtanas kustībai. To bring about a re-spiritualization of the entire world. Un lai uzsāktu atkal tādu garīgošanu, šīs pasaules garīgošanu no jauna. It is predicted by Krishnadas Goswami. Un Krishnadas Goswami ir Krishnadas Kaviraj Goswami ir paredzējis. Sajjana Durjana Pangu Jadda Anagana Premadvanyaya Duvaila Jagateda Jana. This Krishna consciousness movement, it is a tidal wave of love of God. Šī Krišnas apziņas kustība ir paisuma, Dieva mīlestības paisuma vilnis. It will inundate the entire universe. Tas pārklās visu visumu. Drowning everybody. Noslīcinot ik vienu. Whether they are pious. Vai viņi ir dievbijīgi. Impious. Ateisti. Lame. Klibi.
invalid, invalīdi or blind. vai akli. Everybody will become drowned in this tidal wave of love of God. Un ik viens tiks noslīcināts šajā te Dieva mīlestībā. How much desperately we need this tidal wave now. Cik mums ir ļoti nepieciešams šis te vilnis šobrīd. Under these rascal leaders, the cows are being slaughtered by the millions. Šo te nejēgu līderu vadībā miljoniem govju tiek nogalināts. Under these rascal leaders, the babies are being killed by the millions. Un šo nejēgas līderu vadībā miljoniem bērnu tiek nogalināti. These leaders are now advocating and they're authorizing this gay sex and gay marriage also. Un šie līderi šobrīd autorizē, tātad atbalsta geju laulības, gejus seksuālās attiecības. They become so degraded. Un tāds viss degradē šo sabiedrību. So we must take the orders of our Srila Prabhupada very seriously. Mums ļoti nopietni ir jāpieņem norādījumi, ko devis Srila Prabhupada. To preach this message with great determination, patience and enthusiasm in every town and village. Sludināt šo te vēstījumu ar lielu apņēmību, pacietību un entuziasmu ik katrā ciemā un pilsētā. Because it is a fact. Tāpēc, ka tas ir fakts. This movement can save the whole world. Šī kustība var glābt visu pasauli. We simply have to push it forward with purity and determination. Mums vienkārši tā ir jāvirz uz priekšu tīrībā un apņēmībā. The present situation of the global situation is intolerable. Esošā situācija pasaulē ir nepaciešama. They become lower than animals. Cilvēki ir kļuvuši zemāki par dzīvniekiem. So we must save them from this degradation. Mums viņi ir jāglāb no šīs te degradācijas. People are so miserable. Cilvēki ir tik nožēlojamā They're stāvoklī. so frustrated. Viņi ir tik izmisuši. They're so bewildered. Viņi ir tik apjukuši. And they don't know how to become happy. Un viņi nezina, kā kļūt laimīgiem. We have the formula to save them from their misery. Un mums ir formula, kā glābt viņus no šīs te ciešana pilnā Therefore, we stāvokļa. should be very enthusiastic to give this knowledge to everyone. Un tāpēc mums ar lielu entuziasmu ir jāsniedz šīs zināšanas ikvienam. This is why Lord Chaitanya has ordered us. Un to mēs darām tāpēc, ka kungs Čaitaņa mums ir norādījis to darīt. Jarite katarikaha Krishna upadesha mara agaya guru hoyutara adesh. Whomever you meet, instruct them in the teachings of Krishna. Ikvienu, ko jūs satiekat, izskaidrojiet viņiem Krišnas mācību. In this way, on my order, you become guru. Un tādā ziņā, sekojot manam norādījumam, jums ir jākļūst par guru. And deliver these suffering people from the world. Un jāatbrīvo šīs pasaules tie cilvēki, kas cieš šajā pasaulē. But don't do it in some crazy way. Bet nedariet to kaut kādā neprātīgā veidā. Like going around spraying Radha Kunda water on everyone. Lai kā, piemēram, uz katru uzšļakstot Radha kundas ūdeni. You follow the standard method given by Srila Prabhupada. Jums ir jāseko standarta veidam, kādu ir devis Srila Prabhupada. You give them a book, Iedodiet viņiem grāmatu you ask them to contribute something. un jautājiet, lai viņi kaut ko ziedo. This is how we spread this Krishna consciousness. Tas ir veids, kā mēs izplatām šo Krišnas apziņu. Especially this book distribution. Īpaši šī grāmata izplatīšana. Because the more they read these books, Tāpēc, ka jo vairāk viņi lasīs šīs the grāmatas, more the world will change. jo vairāk pasaule mainīsies. The more they will understand what are the fabulous teachings of Srila Prabhupada. Un jo vairāk viņi saprastīs, cik apbrīnojama ir Srīlas Prabhupādas mācība. So now I can ask if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir kādi jautājumi? Hmm? Where can we find Where can we find the leaders like that? leaders? Of that caliber? Where can we find the leaders of that Oh, caliber? you have to become. Kur lai mēs rodam šādus līderus, tāda līmeņa līderus? You Jums have ir to jākļūst par you have to tādiem. become the leaders. Jums ir jākļūst par We're not going to līderiem. import them from somewhere else. You have to become.
Mēs nevaram viņus no kaut kurienes importēt. Mums pašiem jākļūst tādiem. You have to become pure devotees. Jums The jākļūst par... difficulty is that the difficulty is that also we are not taking very seriously. Tā grūtība ir tāda, ka mēs paši nepieņemam ļoti nopietni to visu. Yes, that is a difficulty. Jā, tā ir grūtība. We're very laid back about spiritual advancement. Jā, mēs esam ļoti tādi relaksēti attiecībā uz garīgu attīstību. Yes, I'll become a pure devotee someday. Jā, es kļūšu kādu dienu par baktu, But now just let me enjoy my senses. bet tagad pabaudīšu. Isn't it? Vai tā nav? Aren't we too laid back? Mēs esam pārāk We're tādi not relaksēti. serious for pure bhakti. Mēs neesam nopietni noskaņoti uz bakti. We chant Hare Krishna, but we think about other things while we're chanting our japa. Mēs skandējam Hare Krishna, bet džapas laikā mēs domājam par citām lietām. We sleep late. Mēs vēlējam gulēt. We overeat. Mēs pa daudz ēdam. So many faults. Tik daudz nepareizu lietu. So it's time for us to get serious. Ir mums laiks pienācis kļūt nopietniem. Now you must become serious about becoming a pure devotee of Krishna as soon as possible. Tagad jums ir jākļūst ļoti nopietniem par to, kā pēc iespējas ātrāk kļūt par tīriem Krišnas baktām. We don't have any other place to import the leaders from. Mums nav nevienas vietas, no kurienes līderus importēt. You all have to become the leaders of this country. Jums ir jākļūst par šīs valsts līderiem. You can inspire the whole population of Latvia to take up Krishna consciousness. Jums ir jāiedvesmo visi Latvijas iedzīvotāji, lai tie pieņem Krišnas apziņu. Next question. Nākamais jautājums. Yes. Gurudev, how should one react when he does something, let's say, wrong? For example, he wants to wake up to the Mangalarati, but he doesn't, or something else like that. What should be the right reaction to that? Kādai Well, būtu jā... The easy way, if you want to wake up and you're not able to wake up, Jautājums ir, kā attiekties situācijās, ka kāds grib kaut ko darīt, bet nevar. Piemēram, viņš vēlas piecelties uz Mangalārati, bet nepieceļās. just like what I do in my iPhone, which I use for an alarm clock, is I set it, 2 o'clock, 2:01, 2:02, 2:03, 2:04. So if the first one doesn't get me, the second one will. Tas, ko es daru, es uzlieku modinātājā vairākus zvanus. Ja pirmais man nepamodina, tad otrais vai trešais to izdara I have a pēc whole minūtes. series of alarms that go off. Every minute another alarm goes off. Man ir vesela virkne ar modinātājiem, un katrs ieslēdzās nākamajā minūtē. So that sooner or later I'll come out of the modes. If I don't come out on the first or second alarm, I'll come out sooner or later. Un, ja ātrāk vai vēlāk, bet tie mani pamodina. So if you're not waking up, you need to set more alarms. Tad, ja cilvēks nevar piecelties, tad viņam vajag vairāk, vai pamosties, viņam vajag vairāk modinātājus uzlikt. Did I understand your question correctly? Vai es saprotu pareizi jūsu jautājumu? But what if, you, for example, you try to wake up, you have like million alarms, but still you turn off all of them and you Well, have wake your up? wife pour a bucket of water over you then. Bet ja jums Wife is sleeping next to me. Could you let me to translate first? Yeah? Bet ja tur ir miljoniem zvanu un vienkārši cilvēks nospiež visus tos zvanus, tad viņam jāpalūdz, lai kāds viņam uzgāž augstu ūdeni virsū. When I was a brahmachari, I remember many years ago in my brahmachari days, Kad es biju brahmachari daudzus gadus atpakaļ, I used to have a timer and I had a cassette player. man bija timers kasetniekā. And at a certain time, they would turn on my cassette player and it would say, "Wake up, you rascal!" Un tajā bija ierakstīta balss, celies augšā nejēga. I'd be yelling, and yelling, "Wake up, you stupid Tāds rascal!" kliedzošs modinātājs sauciens. So you have to be creative, get a louder alarm clock, or what you can do is put one alarm by your bed and the other on the other side of the room. Jums jābūt radošam. Nolieciet vienu modinātāju blakus gultai, otrā istabas galā. The one by your bed, you just go.
Un tas, kas ir pie gultas, to jūs Other side of the apstādināt. room, you got to get up, you just stumble in the dark to find the thing. By that time, you're awake, you see. Jā, bet tad, ja otrs sāk zvanīt, jums jāceļās augšā, jāmeklē, kur tas modinātājs ir, un jūs pamostaties. Another trick is go to bed early. Don't stay up late talking nonsense. Go to bed early. Nākamais triks ir ejiet laicīgi gulēt, nedzīvojiet augšā kaut kāds vienkārši pļāpājot. And what should be our proper reaction if we do something wrong with our service, let's say, and it's a fact we did something wrong? What should be our proper reaction? Kā mums ir jātiecās, ja mēs savā kalpošanā pieļaujam kādas kļūdas? You should be very repentant. Oh, my dear Lord, I made a vow I wouldn't eat big before I took rest, but I got carried away. The prasadam was so nice. I ate more than I should have. My dear Lord, please help me not tonight when I won't overeat. Jums jābūt tādā nožēlas pilnā noskaņojumā, piemēram, un tad jūs lūdzaties, dārgais kungs, es zinu, ka nav pareizi pirms miega saēsties, bet prasādam bija tik garšīgs un es pārēdos. Tagad lūdzu palīdzi man turpmāk nepārēsties. You should be repentant and you should beg Krishna to help you that you don't make the same mistake again. Jums ir jābūt nožēlas pilnā stāvoklī un jālūdz Krišnu, lai viņš palīdz jums nepieļaut šādas kļūdas atkal Krishna nākotnē. hears such prayers and he reciprocates too. Krišna dzird šīs lūgšanas un viņš atbild uz tām. Sincerely beg Krishna to help you. Patiesi lūdziet Krišnu, lai viņš palīdz jums. And he will. Un viņš palīdzēs. I was thinking that if the two persons are sleeping together, they will want to sleep in. If they are sleeping separately, then one will get up and chastise the other to get up. Yeah, actually in Vedic culture, we don't sleep with our wife. Te We bija sleep in separate. komentārs bija tāds, ja cilvēki guļ kopā, runāja par vīru un sievu, tad ir daudz grūtāk piecelties. Viņi iemidzina viens otru, bet ja viņi guļ atsevišķi, tad viens pieceļās un palīdz otram piecelties. Un skolotājs saka, ka veidiskajā kultūrā vīrs un sieva gulēja atsevišķi. It protects us from falling down into illicit sex. Un tas palīdz izvairīties no nepareizām dzimuma attiecībām. And as Guru Maharaji points out, it helps us to wake up in the morning also. Un kā Guru Mataji atzīmēja, tas palīdz piecelties labāk no rīta. Not everybody is going to like my comment, but Es that's saprotu, a way one wants to wake up. ka ne visiem patika mans komentārs, bet tas Okay, ir I tas think veids, kā Radhika had a palīdzēt. question here. So how does one awaken that seriousness to push forward this movement and to become a pure devotee? Kā cilvēkā pamodināt šo te nopietno attieksmi, virzīt šo te kustību uz priekšu un kļūt par tīru baktu? Your question is wonderful. Jūs jautājums ir brīnišķīgs. Well, there's many ways you can get motivated to become dedicated to pushing forward this movement. Ir vairāki veidi, kā jūs varat sevi motivēt, virzīt uz priekšu šo kustību. One way is to feel sorry for these people who are going down to the animal kingdom in their next birth. Viens veids ir izjust žēlumu pret tiem cilvēkiem, kas savu dzīvi vada tā, ka nākamajā viņi nokļūst dzīvnieku valstībā. Another way is to know that by dedicating your life fully for pushing forward Lord Chaitanya's movement, Lord Chaitanya will bestow his special mercy upon you at every minute. Nākamais veids ir apzināties, ka tā iemesla dēļ, ka jūs apzināti virzat šo kustību, tad kungs Chaitanya, kura kustība tā ir, ik mirkli jums dos īpašu svētību. He will bless you with Gora Shakti. Viņš jums sniegs Gora Shakti. If you dedicate yourself to pushing forward his movement, he'll give you his Shakti. Un ja jūs sev veltīsiet tam, lai virzītu šo te kustību, attīstītu, viņš jums dos savu Shakti. And when you have the Shakti of Gora, you can't imagine how ecstatic it is. Un ja jums būs Gora Shakti, jūs nevarat iedomāties, kas tā ir par ekstāzi. So you can do it out of compassion or you can do it out of greed, transcendental greed. Vai nu jūs to darat līdzcietības vadīti, vai arī transcendentālas alkatības vadīti, That I am greedy to get this special mercy of Lord Gauranga. ka es augstu iegūtu kunga Gaurangas īpašo žēlastību. Next. Доброе утро, Махарадж.
Я хотел узнать, а если мы распространяем книжки, мы очищаем, получается, сознание людей, но чтобы управлять страной, это получается, что из нашего общества людям надо продвигать какую-то партию, там, идти в правительство и так далее. Стоит этим заниматься или не стоит? Или вот, вечное распространение книжек даст такой результат, что люди все преобразуются, прям, или те хотя бы, кто сделают какую-то новую партию сами и очистятся как-то с помощью книг. Как-то вот в этом плане. Es teikšu mazliet. Jā. Jautājums ir, vai grāmatu izplatīšana palīdzēs tiešām attīrīt cilvēku apziņu tik tālu, ka no to vidus parādīsies kādi valdības līderi, vai arī mums pašiem no savu vidus ir jāvirza valdības līderi, vai to ir vērts darīt. Ja? The question is book distribution sufficient to change the leaders of this world, or should we make a political movement and elect from ourselves somebody that is qualified? Which way is more efficient? Prabhupada actually instituted a political party in the U.S. Abi ceļi ir jāiet, un Prabhupada savā laikā bija nodibinājis partiju. I was a member of that political party. Un es biju šīs politiskās partijas biedrs. It's called the In God We Trust Party. Un to sauc Dievam mēs ticam partiju. It's really cool because that's what it's written on the U.S. currency, In God We Trust. Un Amerikā tas ir īpaši interesanti, jo uz dolāriem ir rakstīts Dievam mēs ticam. We ran a candidate, our temple president ran for the city council in Gainesville, Florida. Un Gainesvillā, Floridā, mūsu tempļa prezidents piedalījās pilsētas valdības vēlēšanās. He got a lot of votes also from the Karmis. Un viņš saņēma ļoti daudz balsis arī no Karmi. But not enough to win. Bet nepietiekami, lai uzvarētu. But then Prabhupada stopped it because it's actually illegal for religion to run a political party. Bet tad Prabhupada to pārtrauc, tāpēc, ka tas ir likuma aizliegts, ka reliģija piedalās politikā. But you, on your own, outside as a private citizen, you can start your own political party. Bet jūs, kā pilsonis, neatkarīgs, varat dibināt savu politisko partiju. Not part of ISKCON, you see. Nevis kā daļa no ISKCONa. Just like just like people, the politicians in the U.S., they belong to churches. They go to some church. Kā piemēram politiķi Amerikā, viņi pieder dažādām konfesijām. So you can go to a temple or a place of worship and also do politics outside of the church. Tātad jūs varat iet uz baznīcu un paralēli tai nodarboties ar politiku. Nodarboties politiku. You can do that. You can form your own political party here in Latvia. Jūs varat dibināt šeit Latvijā savu politisko partiju. You can run for office and encourage other ISKCON devotees to run for office, but outside of ISKCON. Un jūs varat pats censties tapt, lai jūs ievēlu un iedrošinātu citus bhaktas, lai viņi piedalās. And by vigorous campaigning and preaching, someday you may actually win. Bet ne ISKCON ietvaros, un to enerģiski darot, kādu dienu jūs iespējams ievēlēs. Actually, in the U.S. right now, we have a Krishna-conscious devotee in the House of Representatives in Congress. Un mums kongresā šobrīd ir Krišnas bhakta. She's a grand disciple of Prabhupada. Un viņa ir Prabhupadas māceklis. Tulsi Gabbard is in the House of Representatives in the United States Congress. So it's possible. We can fill up the government houses with Krishna-conscious people. Jā, tas ir iespējams, un mēs varam piepildīt valdības ar Krišnas apziņas cilvēkiem. So how do you get him to vote for you? Bet kā jūs panāksiet, lai viņi book distribution. Balso par jums? By reading the books, and after they read the books, when they go to the poll, they say, where are the Krishna conscious people on this ballot? You see.
Izplatiet grāmatas, un tad, kad viņi ies balsot, tad viņi skatīsies vispirms tā, kur te ir Hare Krishnas I'm only pārstāvji. going to vote for people who are Krishna conscious. Es tikai vēlos balsot par Krishnas apziņas cilvēkiem. So massive book distribution and politics both should be done. Tātad masīva grāmatu izplatīšana un dalība politikā. But abi ceļi. ISKCON cannot organize the politics. Bet ISKCONs nevar organizēt politiku. That is, ISKCON members on their own can do. Privately, outside of ISKCON, they can do. ISKCON biedri atsevišķi nekā ISKCON biedri to var darīt. So I'm not going to instruct you to do that because here I am sitting as an ISKCON guru. I can't instruct you to start a political party. Tā kā šeit es sēžu kā ISKCON guru un es jums nevaru dot norādījumu uzsākt politisku But if you have partiju. an inspiration to do that, we have no objection. Bet ja jums ir iedvesma to darīt, mums nav iebildumu. So now we have one last question coming in from the internet. From Australia, Ananda Vardhana Das. What is the difference between unmanifested spiritual and material existences as explained in Bhagavad Gita? Is living entity in the material world considered manifested or unmanifested? Could you kindly rephrase the question? Yeah, we can ask him to kindly rephrase the question. Kindly rephrase it. We're confused by your question, Ananda Vardhana Das. Kindly rephrase your question for us, poor unintelligent people over here. Make it simpler. Yes, Srila Gurudev. Okay. I'm waiting now for him to type it out. His question is that is the living entity in the material world is manifested or unmanifested? Is the material world manifested or the... No, living entity. The living entity is eternally manifested by Krishna. Tātad jautājums, vai dzīvā būtne materiālajā pasaulē ir izpausta vai neizpausta? Un skolotājs atbildes, dzīvā būtne vienmēr ir izpausta, jo Krišna to ir izpaudis. The material world goes through cycles of manifestation and non-manifestation. Materiālā pasaule iet cauri cikliem, kuros tā izpaužās, un tad atkal ir neizpaustā stāvoklī. During the unmanifested phase of the material world, Un tajā laikā, kad materiālā pasaule ir neizpaustā stāvoklī, the jiva soul, who is eternally manifested by Krishna, dzīves joprojām ir mūžīgi izpaustas. also goes into an unmanifest state during the non-manifested period. You go into dormant state. Dormant, yeah. Viņas un tātad tajā periodā, kad materiālā pasaule nav izpausta, tad ir tāda dzīves ir tādā gulošā So stāvoklī. you could say at that time the conditioned souls are simultaneously manifested and unmanifested. Jūs varētu teikt, ka dzīves apstākļi ierobežotās dvēseles tajā laikā ir vienlaicīgi kā izpaustas, tā neizpaustas. They're manifested, but they're in a dormant state. Viņas ir izpaustas, bet viņas ir gulošā stāvoklī. However, the liberated souls never go into a dormant state. Taču atbrīvotās dvēseles nekad nav gulošā stāvoklī. They eternally associate with Krishna and his divine pastimes. Tās vienmēr mūžīgi biedrojās ar Krišnu viņa dievišķajās spēlēs. Have we answered his question properly? Okay, Guru Mataji confirms. Guru Mataji apstiprina, ka mēs atbildējām pareizi. Okay, well, our time is up. Mūsu laiks And ir we're inviting beidzies everybody šodien. to the Namahat program today at Gerard's house. Huh? Un mēs aicinām uz Žerāra māju šodien Namahātā, uz Namahātu. Namahat program. So, Žerārs house, jā. yes, but it starts at around what time? Arriving from 11 o'clock. And it's, 11 o'clock. Yeah. jā, no 11. ir ierašanās un programma sākas 12. Sorry? Everybody should be 11 o'clock, not late. You have 2 hours to get there. Find out how to get there. Jā, visiem nākt uz 11, bet ko tu saki? I'm asked to inform about the class in the evening. An evening class here at 6. At 6 o'clock, jā. What is this topic tonight? Šodien ir vakara lekcija 6:00, neraugoties to, ka ir sestdiena. Un lekcijas tēma ir Don't cheat yourself. Tonight we're going to teach you how not to cheat yourself. Un šodien ir lekcija par to, kā nekrāpt sevi.
Do you like being cheated? Vai jums patīk, ka jūs krāpjat? So why are you cheating yourself then? Bet kāpēc tad jūs krāpjat pats sevi? That's stupid. Tas ir muļķīgi. We're going to teach you how to stop doing the stupid activity of cheating yourself. Un šodien tiks mācīts par to, mēs mācīsim par to, kā pārtraukt darīt šo te muļķīgo darbību, krāpt sevi. Gantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi.